Ladaki Nongialang, Kalam Kit Klea, Kamaram Jungi, Van Penshaya Kinombod, Jungu Chris. Kikit yaka pop na markiniki shakari, Kim Shimla Yato Yakineki ki bala shakot, Bakide Ban Pen Good Yalade, Kide Ban Pen Biang Yalade, Kide Ban Pong Yaka Jain Jingawai, Bad ki Shupala Kapayaki, Tang Ban Pindap Yaka Kamara. Tendeng ko himmen ko para yaka rukam bangile haka jingim jongi haka balang jongi ngi persyang ban pendap kamera henre ngim ju persyang ban penbiang yake balakot. Don't try to fill the room. Henre ngidi ban pendap yaka kamera daka ba penbiang yake bala shakot. Kane kalong ke jimma jong bun ki bangai. Catholic ne kiwe pat ki kin huan Kristen. Ladang ngim itu lo dia ka bau Jisu kren uhikai. But ngi burri ne ngi batai star dia ka bau Jisu uhikai. Ngi pen mensaw ya kiwe ngi pen jod ya ka mensiam jumbon god. Ladang nga kumulindong ngam hikai ya ka badeban hikai. Nga penjenjar ya kinompot. Hakaju kadur ladade ki pastor ne kino kinang balang. Kimitu syai kadar ya kabau Jisu hikai. Ki penjod ya ke jingim jambon ngot ki beriu ke mensiam jengi bon ngot ki beriu. Na kata ngi haban nang tip kaya kabau Jisu lamot. Ngi haban sautu kaya kabau Jisu lamot habau la hikai ka gospel. We need to know the gospel. We need to know the mind of Jesus. Ngihaban sautu ika jimmur jang Jesus. Ngihaban sautu ika gospel. Baleu Jesus hikai kumne. Kaya halor kaya kabau Jesus lehikai. Badu Jesus kot yang isya ka jingkawai. Ngimlaban wadaw ban butang eki kameram jangi. Ngimlaban ay daw o ngingim tip. Bangi deban im kumne. Ngimlaban ay daw. Shisinu kinraduan un keli baleki shonghang ne. Ula ay ladi yangi ban Henry haba u ay ladi yangi wadnam kainsting. Wadnam kainsting. O ula kot Sngewbha yanga. Wadnam kainsting. Namar larangi kainsting kadon ka jimma haga ta ka jingkot.